Özürler mi ki tarafı olmayan? Özür. Buna 90 bin boltu. Qancha oldu aka bu? Satılmadı. Sizniki sarı. 110'ga berberdim deydi. Жаллабат мал базары. Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз Жаллабат мал базарын тартып көрсөтөбүз. Ава қанша қалдыңыз сіздің ойда? 84. 84 болды дейді. Мұна саны қанша болып тұр? Bunu 64'te. Мұна 64 мың болды. Саны үші? Saniye kaç oldu? 60. Мұна саны 67 мың болып тұр. Мұна Қашқан қанша қалдыңыз? Жаллабат мал базары. Қанша oldu ой? 77 жарым oldu. 77.500 болып тұр ой. Ола. Қанша oldu мынау яка? Мына ой 90 мың болып тұр. Семіз екен. Мына кем неде сүті чоң бұқалар келіп тұр. Қандай сый? Қанша oldu бұқа? 128 bin. 128 мың болып тұр мына бұқа. Құрметті көршілер, каналға аттаңыздар. Мына меқа Нокен, Жалалабад, базар қорған жана башқа базарларды қалтырбай тартып кіргізіп тұрамыз. Мына бұқа қанша болып тұр? Білесің бе? Қанша болып тұр мына бұқа? Bu 130 binden var. 130 мыңнан болды дейді. 255 Ай, өкі 255 мың болды дейді. Мына екі бұқа 255 мың болып тұр. 8'den verir ha. Havana. Мына көк бұқа қанша болды екен? 70 bin. 70 мың болып тұр мына бұқа. Мына ала бұқа қанша болып тұр? Мына ала бұқаны 105-ке сұрап аттады дейді мына әкем. Мына бұқаны алдың ба? Çok. Қанша болды? Көротасың ару ба? 85-ке бі? Бүкәм, 85-ке алтасың ба? Al değil. 85-ке алды отау. Қайсы сода олда дұшын айтып қойын? Мұна о? 101'de. Мұналары ба? Мұна бұқалар 101 мыңден сода олады тұрасың мұл жерде. 101'den neresi mi? Asıl sattınız. Мұна бұқа 101 мың болады тұр. Asıl neresi mi? Rahatsın mı? Razı olsun. 101'den. Ben aslında sizin de qarab tur öyle. Şu aşağı aytkim kelip edi de aşağı aysam az aytap dilen balam жақын ayt. Ana. Мұна бұқалар сода олды тауы? 5'ten desem bir Қайсылар ава? Men 100 сом unutmayla. Мұналар ба? Мұна бұқа сода олады тұр. 100 қанша дедіңіз? 2. 102 мың болады тұр мына бұқа. Мұны ол жерде сода олды. Содан аяғына че тартып көстейін. Acaba katırasın. Rahatsın mı? Oşanı körüp dur aytып atam da. Mana yo mayli. Barakası. O'sha qutimizni ko'rib turib siylab tur aytib atam da bo'lsa mana mas'ullanishni bilaman. Boş kalsın. Razı olup satsana. Қаншаға сатылды? 101'de. 101 мыңнан сатылып тұр мына екі бұқа. Мына сары бұқа қанша болды жігіттер? Білесіңер бе? Құрметті көршілер, каналға атталыңыздар. Мындан бияққа мал базарларды қалтырбай тартып кіргізіп тұрамыз. Қаншадан болды екен мына бұқалар? Bilmem, eldeki de elden aldım. Siz bilmezsiniz. Bakalım seninki mi? Seninki mi? Mına buqalar 4'ö mü? Mına 4 buqa 100 mingdan bo'lib turadi. 4'ö 100 mingdan bo'ldi da. Qanchadan bo'ldi? Mına buqalar 101 mingdan bo'ldi deydi mına jigit. Bunasi 91 bo'ldi va. Bunasi 91 ming bo'ldi turadi. Bunalar 101 mingdan bo'ldi turadi. Sen işte sıradasın mı? Bunlar 83'ten sonra siz kaçırdınız da sen? 92 binden de attım kalır.
Ova, betingiz tartkan jok aka, hech qo'rqmang. Ya, buni buqalar qanchadan ekan, a? Ular sizlarki-ku buqalar. Qanchadan bog'lar ekan bular? Uzoqdan aytib qo'ysizlar-ku. Ya, qanchadan bo'ldi bu buqalar, a? Bozor nasıl? Başlandı da ya. Sizlarki emasmi? Bu buqalarning bog'larini aytmadi. Birinchi kecha. Qanchadan bo'ldi yigit bular buqalar? Buna buqalar 70 mingdan bo'lib turadi. Bunda o'ta soni kelib turadi. Buna soni ideyasi yo'qmi? Qancha bu kapuli? 125 ming deydi bu uyda. Balası qanday erkakmi? Balası erkak ekan. 125 ming. Buna soni qancha oldu? Qancha? 65. Balası urg'achgan, 65 ming. Buna soni uydun bahasini 65 ming deydi. Nolar soda oldu tavu? Arkada. Arkadaşı qanchaga? Tiko. Tiko. 57 verip atat, 60 vermeyle oldu o da. Mınaka tuğandar bunu uyga görse 60 ming deyaptır iyisi. Bu жерде 57 mingga soda qiladi. Buna uyga qancha buni şu? 120. 120 ming deydi. Balası erkek ekan. Bunun basça. Qancha ekan? 110 ming deyapti. Balası urg'ach ekan, a? Urg'ach, ha. Balası. Kami bor aka. Sodangiz bersin aka. Esi kelaversin aka. Kemi bor deydi. Birinchi kecha. Buna uydun bası qanday? 60 bin lira. 60 ming. Balası urg'ach ekan, a? Qanchadan aldınız bularda? Ökovi? Buna 2 torpoq 71 ming bo'lib turadi. Aylandırıp tartib qo'ying, aylandırıp tapmadinglar deb kommentariya jasasizlar. Öko 71 ming bo'lib turadi. Ya buna soni qancha oldu aka? Bilasizmi? Yok çok güzel. Buna tarpak sarı oldu. Yaşı qanday ekan buni? 3. olası. 3-chi bolasi ekan. Bolasi erkakmi? Erkek. Erkak. Qancha dedasizmi? 110 da otam. 110 ming deyapti buni soni uyda. Yaxshi ekan. Sodangiz bersin, sotib oling. Qancha qilurdingiz ham buni? 75. Buni 76 oldu. buni soni 76 ming bo'ldi. Bolasi erkak. Bolasi urg'ach ekan, a? Bolasi urg'ach ekan, 76 ming bo'lib turibdi. Yok 17 tutuyor. Ulan 17 litre sütü var, tartma. Ulan 17 tutuyor. 8 bin ton bal. Qancha sut bor deysiz? Pası. 17 tutuyor. 17 litr sut bor deydi. Qancha tuğan aka? Ona 3. olası. Üçüncü balası 17 litr süt beradi deydi. Bunda sonunu keltirdi Jalabat. Jalabat mal bozoruna. Aynı payı. Video Sen aynı payı. Tartıktasın bazıları. Ama Tabii yerlerim ne oldu hemen? 75.500 Oh. 75.500 berdi. Yesi geldi. Allah talaşa tırma diyeyim. Yeni alan mı olsa? Al talaş bol gitti. Çıkacak tartıma koşuyor. Moğol'a çıkacak. Şaşır be. Açık sıra da var. Gel. Orada ben alamam. 76 lira mı? Ha. 76. Buna 76 ming bo'ldi. Rastım bak. Amana kanda kullanıyorum amana. Ama ya amana kal. Yomla beceren niye kaldınız Ya da? bu Bir da- daha kullanalım. 76 bin. Ya bunun bu tampikana 2 tane geldi lan. Oğa hiç taramaz ya zakon içi. Boza men alam gel basık ya amana kal. Sodan kızdırgan size. Gelin. Dostlarınız bir görsün sizde. İyi. Şuna. Buna sağlığı da az 76 mingga so'radi. 17 litr suti var ekan. Yok lan. Sana gel bekine. Pazar bitti. Bol be şaşırıyorum. Bol. Amana kal. Ha altıga. Çeten mi? Bol. Yok. Altıga.
Amerika 5'ine bize halı versin. Yok değil, bu var da yok. Yok, koş, koş, koş. Ya bunu ayağına kursa da ki. Bular sodaсын көрсіз, дәші тарта өрелі. Bir altımıza vuruyor. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга катталыңыздар. Мындан бияка мал базарларды калтырбай тартып киргизип турабыз.